ia fai a onga sale va senga ile sa male sa a mesela so nga foi fai tatu onga sa o su engala na le na fai le o ye tatu lo nga tongi le afia file nei ia o te le lo po live nei ye se tala se ona fai tau mai le ai ele fa longo isi ta mai tusa fai longa ai o le ala o le fai ngole tulanga le langa ma fai ele sita mai titi ona toso i lalo le sita mai titi la ele ola nau ai ma fai ele sita mai titi la ele ola nau ona toso atu i lunga le ta mai titi o fa vai e pela ona ele ne fiafi la o tausi la sila mai o lewo mai ata penal ta to fai longa ta itasi mo le ungo suenga ta itasi e loa ina afai o sita mai titi fa longo le ta to a ngasa a walta la noa a erina a fisilia o le si vaenga pito silia le anu whainga tae le aonga sal te mine o le tua to le tangata i lunga ele a tala noa e whai ale loto le tamaititi ia e so ia e pea na whai atu ele i whausia roma se aso e tasi ia le taimi o le fuspa ia e te ua o te ngia ita e mātua o te pena la inga whai aonga safa i lunga nei o le sili o ia le tuspa ia la poa ia manisi vaenga i tonu o api e au ngā mole a onga sal tau sanga fau ai le whai ai sau wa alele ma tusi ai nia wata. O le tūlua o ia le tuspa ia le titi ma api e tā ua mo oe le tau sanga fau au ngā mole la unga le whai whi au an tusi le lalo au note ia ona whai ule le tusi ai o ata na i o te laiti. Whapena la le tūtolu ia wha solo lava tūlanga umai vasenga te tasi. E o lewa nole nei, o le atu ule whale tua o ia na ngafa tau ni maina le tau aveina o le vasenga mua e le nei tau sanga. O ia fo ila i lo le sili o lana vasenga, se ia o lava i le whai wina o lana vasenga, ma le wha aloalo tele lava, wha aftai. Amene, ia popo mai. Ia vi ia le atua pe lava ona sauno atu le sunga le tai ia o aso o to atele le maso vasenga ia o sa foi po aso foi ia o tau le ai nisi pa o le maso vasenga le ia one mai lava le pepe i le lima tau sanga ia po le fa foi tau sanga ia sa fai lava le maso suenga we only had 5 questions ia ona maso le isu e le suenga tele ia po le suenga le pulenga ia fa fonga mai lava a fai lava o misi atu lo walo ia longo winga over kia ia onga amene ia ole nei o tulanga mua popo mai o fia pito pureta o le nei wa tulanga lua o Mariana Beretta. There you go, Yana. What do you say? Thank you. Good girl. Tulanga tolu o le atali ile ya manuia puletiu. Ya sau vai pai vatule me alofa sautei. Tulanga fa o le atali ia Sam puletiu. Ya popo mai. These are the babies. Yeah, o pepe nei al mato wasenga ya pela ontia fia. Yeah, I'm just a babysitter when it comes to dealing with them. So, wala watu ile finele ya Tara. Tara Saute, ya tamo e mai. Oh, this one. Come, here. Faya dade koe unga I mai ka uaile. Good girl. Bless you, Tara. Ya ole afine lea ya Katia Beretta. Come, Tia. Oh, she's scared. Katia. Thank you.
Ia ma le tātou pepe o Emmanuel John Beretta. Ia vaisi sino va venga, another baby of ours, Saute. Oi, oh, sorry, ko kiki ang alo si Okama. Yeah, give it up for Uputaua Betty. Wakau ngalok si Okama. Yeah, mas pa sevi ya ile tua. Yeah, faftai lava. Ia le ave se spatspati via le tua le nea fiafi. E mo le sila fia tātou mantua ma le malu le au fia ma le tātou e kalesia. O le sia o ngale ma le tāua o sene al tātou a o ngā sa. Whapeona whātupe ai nei whailonga o lo tau sila mai e matau au fo e na yalo ma whanau. E o le avanoa nei o le masenga lona lua. Senga lona lua ntau aveina e ofu sina Abrahamo tau loa mai sa fotu sa vai whala taitua. Sorry guys, yeah, hey. Malola wale ona sa ile nei vaenga le fiafi stato I kalesia. Ai ole vasenga lo na lua le nei. Ole nei vasenga. E to tolu ata mai te to anga to ya so uma. E tai me sui e folinga. Ia onisianga I atu ia matoi foi. Pe tai le fai ungal tausanga. Na le to ono na mawhai o na sui. Ai na amatai to aiva la mata vasenga. So ole to ono la nei lewa fai mai ai ia le fai ngā whiriwhiringa ia I tongi le fai unga le nei tausanga. O le tūlanga mua e tolus fulma lima lea fai ngā o maka na wha amaka ina ai le suenga a le nei vasenga. O le tūlanga mua la ua whaamanuia ina I le tolus fulma le lua maka o vai tolus fulma le lima. Ai le I val aulala ua senga. I just want to say something, a short story or say something short. So, pe ona moli mauina, o le whaingatai o le vasenga lona lua, o le whaingatai o le nei vasenga. But it was God's grace that carried them through. And as you've all heard what Pastor Kevin was saying, I just want to acknowledge, so Kika Oberg was our spiritual mother. So she discipled our lives. So Kevin is my older brother. E matua ia le mata whanaunga. Ai o le winga le whamatalanga. Whengale, we are the fruits of her work, of what she did. So it's a great opportunity for her to witness the fruits of the fruits that she did or she poured. So this evening, I would like to call upon her if she can present ia prices ala uvasenga malianganga fa alo moli. Ole tūlanga mua la, while Kika's making her way, ole tūlanga mua, ia peona whai atu, tolus fulma le lua maka vai tolus fulma le lima, ua wha amanu ia ina ai, ia le awhawhine, po le tamaitai, ia li tia. O le tūlanga lua, e tolu se fulu maka o vai tolu se fulu male lima,
ua whaamanuia i nai, ia le atalii, po o le tamaititi pito i silio na whaalongo la uwasenga, ia Yosua Pureta. O le tūlanga tolu, o lo wa se mai ai nei le sā, o le atalii le nei, ua au sia maka e 2 ma le fitu o vai 3 ma le 5, o le atalii lea ia Iakopo, po o Jacob. Mo le silafia, so Jacob started off, I was a very hard person to try and explain things in Samoan. As you have all known, o Iakopo e elo na pito niue, malona pito Samoa. Ai whaaftai le atua, ia i le whaamanuiaina fo i o le atalii, ia ua te le lawa o mea sili awa sawa atu wha Samoa na ilo wha niue. O le tūlanga wha, o lo ua whaamanuiaina le 2 maka le vai 3 ma le 5, o le tamaitai ia tau sa afia. Ia mo le silafia fo i tau sa afia, ia o le tau whine la i titileo Iakopo, sawa fo i wha Samoa na ilo wha niwe. O le tūlanga 5, ia whaamanuiaina le 15 maka, ia ua tūlai mai ai le tamaitai, ia Michaela Pureta. Mo le tūlanga 6, yeah, I just want to say something very short about this person. So this child came into my class. It was very hard to approach. It was so hard to understand what he said, or what he says. So Joshua was my translator at that time. But then along the way, I thank God because I've seen so much progress. So, o le tala o na mātua, na a mata ane sila tama ele tau tala soo. Ai ua avea fo ile saula o ngaso sa ua fiu e tali fesili la tau fali. O le tūlanga ono, fa amanu ia ina ai nei, le atalii i a Noah Pureta. Thank you so much, Kika, whaaftai lava. O le si toa tolu, ia ele isu e le suenga. Ai na tā pena pea ele tātou wasenga o whaia o ngā susa, ia mea alofa ona na lafo sene. Ia o lea iai, ia le atali ia Jerome, te loele o Iesese o wai mai. Ia ai whaapea, ia Sarah ma Hope. Vai pa, Brina, can you take the whaamole lea? Ia e mole e toi fo ilia nganga whaaftai tele. Ia i mātua uma for all your support. Ia me se fo ili tau mawhainga o nai whanau. E mawhaina, whaatino la mātua pito la au. Ia pea ana le ai fo ila tau lango. Ai anga leile atua whaamole. Tau na i maile whanau le tau sanga fau. Ia mai tau inama i loa le te leo le tā ua le a o masa. Ia mōna i tātou whanau. Ai anga leile atua le neia fiafi. Ia me sau pese se whaamole. Siva le senga lua. Ya ave el pati via le tua. Tato o mai le senga luna tolu ai polea e ta la le sene na lafo polea la vale au o le mai titi a nga sale le fatu no man rewa. E maua lava lau fai longa.
Ia, o le vasenga tolu na tawa veina le sunga ia sese. Ia oia foi leo la malawina tongi o lana vasenga matulanga o lana vasenga nea fiafu. Ia viale ali le nea fiafi. Mai so patina le viale atua. Mato vasenga e to atele a ia tamaitia mato vasenga. E to sfulma lua. Sfulma le lua ia student al mato vasenga. To atele ia. Ai to atele vo imatia ia onga. Mene ai whamanuia lau loto le nei tausanga a wale tau mawhai mai o nei whanau. Tasi ala o lau wasenga. O le mea o whamanuia lau loto i lau wasenga. O le ale whaasa mo le upule le curious. Whai mai le tala le sunga tai loto nau. Mene, o le mato wasenga a whaile le songa. E kau ka ofi akure leo mai o fesili fo ingale. E fesili mai lea whaku. Fesili tui au. Eisi mea ke lei no. Ai, whai mai le salamo o le whata oto e sfulmal balu whai po sfulmal lima. O le tangata e poto e nau e fia malama. Amene. E fia maua le poto. O se mea lana ua whamanuia i loto as a teacher this year. O lo whamalosi hoi tatou wasenga. Continue to seek God, continue to be curious and ask God to give you the wisdom and the knowledge that you're seeking. Amen. Yeah, we'll get started. Yeah, o le matou final exam nga whai e 15 whesilinga na whai le exam. Ai, ia, o le tentiti wa maua le sili matou wasenga le nei tausanga e 15 tali na sao e 15 whesili. So 100%. Ngau fasili le student le ape ngai wha only whainga lo exam. She is a great student in my class. She's an example in my class as well. And first place this year, all the way from Sa'angapu, Matalima Bureta. Kanga yellow, oh, yeah. Yeah. Alwe. Alwe ku kiri lo ka. Yeah. Second place, ole tentiti lea mai Manurewa. Yele tua sfulmal tolu male afa out of 15. Mene ole tentiti le ele telengana upu. Ele telengana tala vo ingai fai ala te lo ala inka lesi mai fo ingale imata upu e fai. And she's a blessing to our class as well. She's curious about the Word of God and her Christian faith. And yeah, it's a blessing to have her as well. And second place is Amber Boretta.
i ele ali. O le numero tolu o le matu wasenga. This girl, my titi lea ngā close ale numero lua ma numero tolu. Ia, e afa ma. Amene. Ale numero tolu le nei tausanga o Solomona Horeta. Numero fale nei tausanga wa maua my favorite student e tele iana fesili matawa senga. Shakaina Bureta. Ia, mi ele tua o le numero 5 matawasenga le nei tausanga o vai pā. Let's go vai pā. Ten titi le lei o makaolanga exam. Le lei o makaolanga exam se a salva senga. Alo vai pā. Yeah. And number 6, this is the one I'm most proud of. Numero ono matua senga le nei tausanga. O matua senga e tele whanau fo ina le ele I tupuwa e fo ina le tono whaalotanga. Amene. So na ofisilia tuai o aina vai ina le sami whai mai ele whai mai o Mose whai mera uso makua ngā o langa uso makua o langa brother makua o langa I ngō Mose. Many, that's been a struggle, but I'm so blessed with these students because, again, familiar tala le taita I ole loto nau e fia ilo I le fionga pa ia le atua. I will favor ia mas whamanuanga matua singa le nei tausanga, and numero ono goes to Teresa. Yeah, o numero fitu matu tausanga le matu singa le nei tausanga o le atali le whaalunga tā ia I turu matu singa. Ai lai ia le loto tama whai loto nau le atali le. Whai fo ia ma se whaamanuanga le matu singa tele o I fesili tele fia tala maa lie fia joke ai tele voi le ote ngia le mani. Ai mi ia le nei atali numero fitu le nei tausanga o Kenny o Paul Bureta. Yeah. O le numero valu ma numero 5 matu wasenga le nei tausanga Momoe Divine My Mercy, Vielea Tua. They've been a blessing to our class as well. And Omaulache Jopa Kulua Award. Numerous Fulu, this is my absolute favorite student of all time. Vielea Tua she's a very calm, funny person. Now for e fei loa e tele ofisili e whatatautus pa ia o le ola whaaleanganga o le fisili mai ai.
O lo te iloa lai nau lana lotu I le atua. And that goes to my favorite student, Francis. Yeah, and then last but not least, yeah, o te titire le I su'el mato final exam. So, tong whai mai tau sanga lea. But that's Rina. Shout Rina. Yeah, and that's our class for this year. Just keep learning, keeping curious with your walk with God, and whaman wea lea tua. Mai so patinga le via lea tua. Ya, whaftai mo le sunga le whai aonga le singa tolu, pia foi le singa tolu. Lea toi titi ama e ata tau, nda tau malolo ai lea mwhaista toi tim bela nea fiafi. O le singa whale nei, singa whana o tau aveina le nei tau sanga. O tamama teine whaingatala vai o le aonga sa, o na woi ai le tūlanga o le e le nau nau tainga le staimi e whali o le staimi le fia whalonga o le staimi e whailava le mea fia fia ai e pe tai whaftai le atua o manea nei tausanga o e le swinga ai le palawia la tongi o le senga wha te loa leo mai a tula i le sunga whaevanga lia au te pala au tina ia hana te ona tau au ina ia tongi o le neiva senga ma le nganga wha alo alo. Sa ele nau nau tainga e maua se whailonga se awa senga I le tūlanga o launga tonga pulenga e petai e le o ngatasi le futia ma le umele. Ka la lea uko le atunu. Ona ia leo nau nau tainga ina ia maua se mea o ngā le neiva senga I le whaiunga o le tausanga. O te leo fo ia le talitonu I tongi ia ma tūlanga o le au ia le afiafi le nei. Ona ia le tamaititi o la awa senga mai lava ia fepurali e o mai a te sema. Matua le whaalongo a, matua whaalongo tāla. A te iloa. O le tamaititi lea na uwha maalosi ai. Vi ele tu, na uwha e te mawhaia. E te mawhaia. Pe a tuu le tawhao vale se tu rau ringa ngana. Pe a tuu le mea na te aluai. A te iloa, mānei ai o le whai unga o lana tau mwhainga. Ia nei I tele na uar whamatalanga. Ai o tongi e tauna maua le tamaititi e 5 E le esi tamaititi wa ausia ia tongi e 5 na o le tamaititi wa ausia tongi e 5 o le atali ia Ioane langa mua lea le neve senga. Tamaititi mua lea tustusi ata le taimi o matua o ngasa matua senga na atali o le whewheau. O ia fo ila le ta ia te mai titire ia e partai le tua e ui antusto siata ai ele loto nau e fia maua se mea o le tamai titi foi le na mua maua lana faso tusi ia malana so o school ma le lua tulanga lua e ona fai atu e ia le telton ala tama pito silia le fa longta tula I mai pureta nei ia le tua na ufaili ila tali ia pureta na wa onga sai sa foto na mato wasenga matamati popoto ai maua la failonga ele maua failonga matamati popoto ia vi ele tua e ele loto na una fia maua se mea tulanga tolu ia tu la I mai tino te tele o la wasenga e tolua e fa mua mai le ile o nino E mal tu mai tai leo ana.
na le lei le suenga le pulenga. Ai sau le suenga le o ngā sau wha le tonu whai atu ai mai, te le sauni. Ia, so ia, ia le atua, tūranga wha, e hampo mai ale a matanga e o le whai unga. E whai mawhauni anga i loto tala noa i se o tō lua. Ta mai te loto mawalalo, e loa na i o na winga i le tala noa. Ai tau mawhai mat whaasoa, e manuia i le loto o tangata. Te ilo fo i mea lofa le atua i lunga o lea tali. Tulai mai ele tali a Andy. Ia mara whai wino le newa senga leo te vai atu ele o sau. Maua ana tonge lua, e lua tasi. Ia o le maitai a Marcela. Fitu aso o le vai aso, antele aso e sawa i lea o ngā sae afa le aso. Ia, atulanga i whapena tātou a ngā sa. Molilanga whaftai, whatua i ahana mo le tau ao ina o tonge le newa senga. Whaftai wasenga wha malosi mai tau sanga whau tātou te toi mawhuta fo. Leo tātou o mai wasenga whaiu, o le wasenga lima. E lela tuina atu le sunga whawhengainga wa o ia lea tau awe ina le wasenga lima o le nei tau sanga. Awe se spatpati, ka ingoa ilo ngā pia nea piafi i ai le tua. Ole senga lea le au universite ia e nā tolu i la tau ia lea sa tofa i la tau le sa whina mai fo ni tau sanga ia e peta iane i o malanga se tasi o whine fo i a onga ia lea ua tutoi mai aile tolu ia ole lau atu le Tua ia tupai, sei sume lau wha mo le tau au ina o le kailonga le senga lima. Ia o le senga lima fo i lea, ia lea sa tau aveina ia le tonga le senga lima o le launga tonga le tātou kulenga. Ia o le tulanga mo tula i mei le fine ia Eki Pureta. Ia ole tulanga lua, ia ua tulai meile atali ia Maanaima Pureta. Alole hinau, alo foi tau fai. Ia ole student lea faisi tau fai tele le tau sanga ia wa tulai mai ai Miguel Pureta. Meu teu foi para mim dele. Mau fa soltus. Mau uma ia ingola o so Yesu. Ele mau uma totelo também Samoa. Ia avespati via le tua ole tulanga fa. Ia tulai mele fine ia Amarina Richard. Ia fine dia ele suge. Ia ai le lava tai me asiasi mai ai tatu a masa ia nei foi tau sanga ia aves pati mo la tau ia faftai at foi le tu ia tpai le tau a ino fai longan li se lima
Ai lau sunga whawhia. Inga tu awese spatpate vi ai le tua nea fiafi. Taluai e ei nei ta maite o le tātou e ka le sia na malanga mai Samoa. Wawa ai le ata mai titi tono le ngalue tono le tātou ngā luenga. E whai ma le sona le au mātutua. E le tau whaatali se whaatonunga. E tū a maoso le mea tau. Walau atu i a George. O se whaamonianga i lo whaatau waa, le maua se whasoa soani i le whai unga o le sauninga o le tausanga le nei. Na ele teimina na ngona i le vai vai o le tino e peitai na mai e le atua le whasoa soani i le ili ina o le sofa. Taira, whaftai i lo roto whasoa soani i le whasoa nei. Amonia le tu. Ia, te le lope i nisi tamaiti. O te toi le tātou. Ia, a ele i whai una tātou. Na whai le tala a iei le tamaiti te mauala na whai longa i le a onga sā, a le launga tonga at pūlenga. E whai a onga sā le lau whai longa. Ia, e tauala na savali le upu. E le a ngana whaalele. Ia e leise me whaia, langa mai tau fo i alo ma whanau o mea poeata. Ma la au te mai titi mua, na maua le whailonga i le aonga sār purenga, lau sunga le whaevangalia, fiu, se e tau aoina ia, whailonga ia, wha mole ma le nganga whaaloalo, la tau ia na maua la tau whailonga, la tau tongu, i le aonga sār purenga, ma la au la fine i alitia, o le lona lua le tali a Iakopo, Jacob. Ia male lona tolu o le afine ia eki. Alofa tai. Aftai lau sunga le whai evangalia. Na whai la le tala le taitai le aonga sā. O le tamaitite te lela na sene, ma te whai le se mea alofa mo ia. Ian ta pena alavala e ofu ia le whailonga, po le mea alofa mo le tamaitite o le tātua aonga sā. E te lela na sene na lafo, na tūwha tasi sene a tamaitasi na mai, ia le fasilinga o le sene ale alo o le tātou e kalesia. Ia, maua le afine ia litia. Toi tolu ana i ato i e toi lumai, leu te vai ato i e le afine le tumai. Ia, le tali le si mai kiden. Ja, aves patpate vi ai le tua. Oilanga le ali fai wina lan fai longa muli lea. Fa leo langa fa ftai pe ona
sau no le tama o fale ngata ko le ofu le vai ngala fia ia ile na ia tu fatasia nei fai longa te tonu ia ma fai a mea ngai mu lungo tus pa ia mo tau api pa tai si matou tina ia kika uwe mo ne so soani foi le napo ia le ngata ile o le tulanga mo o fai mea lo fa mo le numera ato anga sai mea lo fa mo foi lo twist ai fai wina le nei afiafi e fa mole alo ma fa na o tato a unga sa na o mai tau atu o iei la to o tala tuisi o tala lole a mole tau tu ana le lapis ai le ava ma le fa alo au te toe fai ele nei tala pupu fai o ele tato fa mo le nei afiafi fa leo le nganga fa tele fa tai la sunga fa evangelia ma fa tua malole on sai malole fatotoa faftai le malu faftai le sunga fafengainga ya Mikaele o tai lava leo le tatua o ngasawa o la ua o fa tamam fatina le tatua o ngasal pulenga mo le nei tausanga faftai matua la utopito la au o le tatalo anga le leile atua tai atu lo to soifua ia maua se tausanga fou manuia ile nei foi fai unga le nei masin ai tatou aulia fia le tausanga fou o loo anga mai le nava yaso pe ona fa malosi ia fiu pe mai le tala fiu fai malosi a mata malosi pe ai ma se tala fa tau va fa fitai tele ila auto fa tu ino se fa somato fa tau va e fai ma fai a onga yalo ma fa nau ya o ina foi nisi o vaenga mo tala tu spaia ia walo la to wola tupu wai ia mai ate matou nei o fai au ngaksa matou te whape atuai i le suafo Yesu Keriso manu ia telele kerisi masi si o tatou a inga le nea fiafi manu ia malo longa le nea fiafi ngata i leo tatou i puti le la soai ia ma le whaalo alo e whape atuai matou te vala au lia lo tau pa ia ma lo tau mamalu o le a whaia le tāwhaonga le a onga sāma le lātou papa kiu i haue ona o le matala i al tō Tarapak e tapuni i le aso wharaile o le alau o su e tuaise